dahil nga mga panghalgaikan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyarakan niyo yung paghijab. Siyarakan niyo yung pagtamok sin panamong sin agama Islam. Inyan mga katawtay manghuram, in kanarayan kaniyo, in kawajib yan maun kaniyo, inyan bukun piyak pisuko kaniyo. Inyan bukun piyak pisuko kaniyo, sa piyak angkat yan sin darajat niyo. Inyan piyak angkat yan sin martabat sin kamu. Demikian inyan, piyak layukan nyo ring hakamumulahan dihan niya, labi awlaha adlaw qiyamah. Arman si mahasot si mahatinggi Allah. Kaya ba itaha suratul Ahzab, ayat kay man taksiyam, inagisin Tuhan Rabbul Alamin, wasin nasabot niya ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, amungun, pa mga kaasawahan, pakaanakan, pa mga kababaihan simbar imam, yutni na alayhid na min jalabibihin. Ayat ini, timurun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, imyukhatab, kamu kababaihan, imyukhatab, kamu kababaihan. Kemudian hambuuk ting mga kialingkat, inyari kamu halambong sin agama Islam. Siyarakan yung imtabon sin awrab, siyarakan yung impaghijab, karena injalabi bihin, nalangkum imtabon sin angkaw ta'baran sambil inu. Siyara yan mga katawtay manghurap. Diyaakyan sin Allah Ta'ala mon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin hikmat hindi mga katawtay manghurap. Karena hawala pa in agama Islam. Impaghijab, di ini kabiyaksahan sin mga sila Arab. Bukod hindi kabiyaksahan. Datong sin ayat ini, amuin na may taina, sin wiyajib na impaghijab, wiyajib na impagtamong sin panamong agama Islam, dahil dito na piniging kababaihan marayaw, iwan sin kababaihan bukod marayaw. Apuasin ayat ini, law sin mga sila ulama, litamyisihin na anil ima, wan nisa'i ghairil afifat. Hapak puasin ayat ini, imanga sila iyatrisan amo imanga sila berimam. Pagdatong naman sin ayat, nakparakos magtuwi sila, nanamong magtuwi sila sin panamong sin agama Islam. Siwot nila magtuwi, tiya mo na inuun nila. Hawak to niya na pinig na intaw mangiiwan sin tao marayaw, tungod pa kababaihan. Kita ay kahalan, ang masana kauna, imanga sila naghihijab, imanga sila naghihijab, nagtatamog sin marayaw, kapuyat to imanga sila kababaihan mulya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yat, bukod na to pre-pressure sila, bukod na to lulungkupan sila, bukod na to bibinsana sila. Adapon imanga kababaihan, hazaman na kauna, awala pa na naugin ayat ini, imanga sila wayroon niya at hakaagam Islam, in kababaihan nila, piya mga rigarihan nila, piya palingkat nila, giuwa nila hadair, mayta, karna ing kababaihan bukon muslim hazaman na kauna, dagangan tabi ada kuman hayaon. Dagangan, baka masa nagkauna nagpalingkat imbabay, gimwa imbabay, wayruan nagtamong si panamong sin agam Islam, akuasing katurun sin ayat ini impangatud nila, dagangan imbabay yaw. Dagangan. Nahamasa ta ini, bang mo kitaon, inanamong sin tanamong sin agam Islam, nag-abaya, naghijab, labi luba nagnikap, ini kuno panglungkop iha kapatot sin kababaihan. Ini kuno pang-iisin kapatot sin kababaihan, bukon mga katawtay manghuran. Halga iyan kay musin agama Islam. Ulat po iyan kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyarang kay mo impatangong yan, masupaya maparihalak kaw. Di hakawin sa naandun niya bawat paalaw kiyam. Napangatod sa si manusia. Kasaman nakauna bukon marayaw impangatod nila gumawa imanusia piya mamimikapan. Sabab magdarakang nakauna, palingkaton nila imbaba idiyaragang nila. Utang inununo ipagpalingkat hapamayuan. Utangan la na mahamot ang painis na ipatamo. Na isiyusim mabaya kimita, isiyusim mabaya mamibihon nila bang ising amoy kabayaan sin pangatod nila. Naulwak to papagpanahon nila. Yawan yung mga silang kausukan amuin sung mamiha mga kababaihan niyon, papagpanahon nila kaunahan nila. Papagpanahon nila kaunahan nila. Lang isim matarget nila kalingkatan sila pion nila, amuya ulong ng pion ko. Time yan sin jahiliya. Time yan sin jahiliya, wala pa inagama Islam. Time yan sin mga sila manusia, way ruon doon yung pamarinta sin agama Islam.
Nahama sa ini. Uning kabantukan kiyawasin kita ni. Kabantukan kiyawasin kaibanan dahil ang mga Muslimin. Nagmalinla siya piya panaunin anak ni hatasin state sarta piya nga ngari-karihan. Nagmalinla kaibanan dahil ang sa Muslimin. Ikaw kaanakan nila. Kausan nila pangitaan sin mga sila kausukan. Kaingatan nyo ra kaptangan ko bang uno ipiyaksod ko. Palingkaton, intamungon, make-upan. Sampai panahon di haunahan sila stage ini. Yan. So yan. Nakatan wala pa inakam Islam. Pansin mga sila kababaihan. Wayroon doon halaw man halig sa sinakam Islam. Nabalis kating kahanan. Impang atot sing kamatauran na bang bihato nagpanaw hagitong dan at tawakan nagpanaw hata sin states baba imarayaw baba ipilihan apang atot sin agam Islam kunya to baba ipilihan imbaba ipilihan imbaba ikatilan tahdarat sin Allah tanyari si misilong halam sin agam Islam amuna mga sila kababaihan kaya ngatasan nila so kaya ngatasan nila iningas habang manin aurat nila habang man katamunan serta maakat nila indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala babantukan pahadarat sin Tuhan ang mga sila kababaihan amoy naparakos nila agam Islam bukon sa jahangan nila naparakos nila na agama Islam bukod sa birth certificate. Naparakos nila na agama Islam doon ha. Para nila, labay ang pagtamo. Mamit ikaw yan. Mamit ikaw yan pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Malayo ikaw yan din ha uno-uno sakna sakna din ha uno-uno fitna. Labi luwa parihala undo sin Allah. Subhanahu wa ta'ala rin ang mga kamumulahan.